Kum ka jing pesa Joria ka ordinance ka balatha ro ka sarkar jila da ka bakno bakani ka an ka long ka jing ma ka bakrau ya ka jaj bri bro ka wei na ka liang ka seng hinyo terap youth council kala juyang ban persa Joria ka ni ka an kala lej ban pensai pat ba shedu kishnong nong kendong ha ka ba men ha ka arp khnai trik unai lar kala penong ya ka jing yalang ha pok shnong maungam ha ka ni ka sni lai dan ring ka lang kinong yalam na ka seng FKGGP HNM bat kiwi kibela pensha ya kani ka an kalong persha ya kerti ka dustur jong ukhon kasi badru kala thombore ka hok long trai bat ka ajing ya dapen ban ya ki barjala bat menderi ha kani ka singi ka seng kala aipor hadu ka khasau trik unailor ba ka sarkar jilla hapo ka jingyalam u Dr. Mukul Sangma pakadai banweng ya kani ka an lem komda ka seng kan penlong ya ka jingyat pat ba ha sekretariat bandawa na ka sarkar pakadai banweng no mardor ya kani ka ordinance na takda makran da ka basai Om Syau Menteri Rangba Andrei Syau Syakri Rangba Jom kasarkan Nakhalia Usyakri Mukul Sangma Ba Hapok akan sao tadi Ude Badweng Ya koordinan Lem kumta Kai Chwaisi Harangkat Cepat ba Jom kapri Nyotre Tentur sekretariat Bandawa ada kabasai Bakumba katai ka office kadai ka office Baik ba Pentingna Bangintur Baik ba sekretariat Lakat sao tadi Bandawa anak sarkar Mukul Sangma Baude Badweng Mardor Ya kene ka araja Ya kene ka ordinan Anja Kasan Kepada Koordinan Bayriki Kepada koordinan Kebalang Kumulan Lom Wan Samut Teli Ya kari Berkajak Neruni Berkong